Läti mees sõdivad omavahel. Noorem ei anna järgi ka sellele, mis siis, et sa leibadis oled. Sa oled Ingust kasvaid. Marku Tiinas on ära toodud. Peakohtu poole ja lahti hoida. Siis on asi ohutu ka. Instinkt teeb ja võimalikult kiiresti Jokkeris ära ja siis loota edasise peale ja siis vaatab, kes saab. Silmad ka lahti ja vaatame selle stardi ära rahulikult. Nii, Loweli teine, Raamats kolmas ja nüüd Raamats lasi oma selle kurvi pikaks. Henning läheb sealt, ei läinud veel proovi. Vara veel, aga no küll siin läheb. Nüüd seal kurvis siis ikkagi see Läti mees pikaks lasi.
Mäesaar tema järel. Kolmas number 2, natukene raskemaks teha ja saab meeskond omavahel kokku 8 asja. Ai, 2 tükki. Давай! Подойди! Он будет ходить! Kumb enne katsestas, kumb pärast katsestas? Ardo, mine vaata, aita välja! Ei saanud aru, mis juhtus! Tule ära sealt igaks juhuks! ringi läbi. Ja see 49 on vist selline ühetus õhtus number 48. Marsu Helling number 82.
pärast nõudnud pausi. Ai, nüüd küll. Järgmine aasta minema. Marek Registe masinatest. Aga saab, Maarja Muinastab minema siit nendest kolmest. Masin. Kiiret kustutamist. Jah, ei näe, see Paba Janis Kozlovskis on käe rajale jäänud. Tõmmid on tõenäoliselt, kes teist positsioon enda käes hoiab. I found a new way to live. I see an alternative. Tõsta kõrvale. Tõsta kõrvale ära. Ei, kas see jämma küsis, kas on midagi? Tule mingi süümä juba siis. Mait Mäesaar.
Filipowicius. Kolmas ring läbi. Uz kalna galā viņš ir trešais, no kalna lejā viņš jau brauc kā trešais. Varbūt pat būs. Braudīsim. Tur no Leimanis Burburu un tiešām Ingūns Staško jau ir otrais. Aiz viņa Andrej Matus, nedaudz atpaliek Margotīnas. Un kas te bija? Arī šis līkumiņš jau iedalās cīņā par pagriezienā.
Залилин. Неправильный. У вас там дешевый бензин Литва. Вот в Латвии дорогой, самый дорогой в Испании. А вот в Латвии посередине идет. Да. А зараз оценили брат вот это. Вот это. И резко. Постоянно ловил. Испанец будет внимательный. А у нас этот Сахарский хитрый человек, который побросали первый. Который был, что сейчас так сказано, вот. А это выйдем, а вас понравился своим лицом. Спасибо тебе. Итак, este boi. 9 номер. Андреас. Подвали, Эстония. Второе место. Поздравляю тебя. Он третье это. Следующий Томас. Игорь. Томас. Эстония. Третье место. A vidite, sad će kada je zbiši trase, ovaj gaznik je... Stanje, što gledati? Nešto što moju igrati. Knjiga ovdje. Ne думал, что это солнце так делает. Выходишь, что лопти шли. Ja. No, od zapiši, izmesta će je, jel da ima? Ja. Veiko, jäta muga palju. Давай. Видите, как Христовые. Слушай, мне понравилось только на тряпка. А мне нужно сказал. Trīs mašīnas ir palikušas pirmajā pagriezienā. Te šodien garām var pabraukt viņi tur. Опять центр финала. 5 или Марks, 46. numuru. Un trešajā vietā jau 10. Rainērs. Taurī Hoķis pabeigts. Последний круг.
mis jälle läksid. Ega see roheline ka kurat näha, et seal pole isegi midagi. Ja see jääb ka. See õige praegu on kõik oma. See nüüd üldse mõtleb, kus ta nüüd läheb. Võtab aega rohkem. Täiesti sisse kinni.